Foreign ke bang itu end lo, nasi langsung udah ini thom langsung state farm center farm video butuh man bagi educational, lagi educational atau tentang pivek nanti, kalau arun masih top grado. Non bangke harap tuh farm butuh ini kalau video butuh farm educational poisa dan si, komane mana komplain dulu cok tidak lo tidak langsung poisa si educational poisa si, latu man itu. Stam educational samela ahok pet genuine kelong tuh butuh ini kama itu dulu lo deh, kalau tuh man educational poisa pivek nanti. Lah stamina kilong tangki di sana pusat kilong le laso. Sila hello, dutula, nonson isi alam. Lah highway re pun le bangalam tiu de. Stamina dah ke pon jam bokulia long, bokulia pen dok muka le sialam. Bokulia ke tahun kat pilih-pilih tu ke palu kan orang lu si pon pen. Complete dia kimilo lagi. Kalau complete dia kimilo dah ada bangke so dam dia brangke opilo social impact assessment energy job ma job sema social impact assessment energy kala NA kasi tumla 6 sidulong bangke palu lia prang kopi bangke hala rong sia committee pen lang local MC ke jaglong rong ang local la social organization mana ada reported ini so organization kan cingwa sia committee job ma job sema la so claim ji la so PC job panci survey dam ji la ke dak aron mo sidul tang lo laso rolong bangke dak dulu itu lang itu kalau kita cingilo lah bangke lasi dak bangke right to fair compensation Rehabilitation and Settlement Act 2013 also acting pensi non ta sugi bomna sila hello lasi lapu land advisory board pen tami corruption claim lo la penata compensation and rehabilitation las bangso kala na council la bang tu claim lo la so jo ni thema kala pen ke claim ta koson lo mo pen ba ong sa phang claim ta alang bang tu ke undi dati la ko mani SK mondo ban chira kon pete la so pen si claim si SK mondo dam chilo mi thang boss tum mala kala top official ke la so claim ke tu claim la so do ko la so jo ni si pinang abdi bang ke SK mondo dam men chilo SK Mondol banchipion akhiba bangke bukle nasiya tanpo inu bisambo lake mondo inu bisambo mondo lalo lake amen ke nini ngom ko kan ko longkibe lake mondor moni lasil mondor moni se hala longle hem tu pen agreement chito je laso kota na monai pinai bute monai na 50-50 thak na si mondor muni ke da agreement ka chito bone ko son alang ke ji mane ki claim pinai ve ga hem tulo salang ke la an si blackmailing tulo mare 50-50 chi thang na de kota na monai bipo alang tu ke la long sidang ni jokje monai na ko la si la son do la si agreement do le la son bi samu phanda la bangta asabu ka si thana ni long sin be long ki be let's sort of sarmen be bokulia lo lagi mondor mungkin mana, nasi halah solong lain pun agreement kecil top dulu, kosong lagi agreement kecil top. Alang lagi kerja ni mana, nasi lahirong bangke lagi bright dulu. Si lahirong, nasi pini itu langsung so press conference dong kan je, mungkin polo land settlement advisory board chairman Dorsing Wahan lapen ke compensation authority of land acquisition. Kalau labang ke malu Tensing rompi alang tu bani phan bangke labang so ar puben sort lo nani labang so ar puben pasung sip sort lo nani kali bude ke bangi lang anta lasung sip corruption claim bombo la pe non ma prapjin pe halabang so pilo unofficially pen ke monai pilo unofficially pen ka monai investment committee halabang so management committee ke including ko pinang ko nyak nangi themala tum simu pen pulo mo pen pulo hala compensation additional poisa additional kipinai ke latung ko ma len kipitum hadi bota mo ben dulu mati bota ini ke alang tum central state fund longi kitu lo bote additional pivek nai se hala so additional poisa ka do be do big la crore ko sila tum nan bong se chiminis lab ama si ahok kilo mudi tumelong le ko mani mana long dun tum ke ama thang chonun ro SK Mondor pe kachin ki chonun voy tum be no masama na people hai tum si long cholo tama thang chini tum long de del la son si do big la pe long le son si thidun la long ni hen kan ke thien kan amen long le ke lage long le mo de kan ba ke ni ka ko ni tum ni bang ni tum ke se long hala
tang tong du lo ini tong ni dan malah support non mani ni dia project long kolom drop us kami ni tu masuk ke to ke long ni choi long to long ni la pas ke la tung to lo nubin teron la pen dilip teron som of let ram teron som alo nubin teron me dilip teron atum kote bahini nubin teron la pen dilip teron ram teron la som alo bahini hala ram teron aku ta sidula tum cit hak kala amasi la som claim lo malasum nosi la tum ni tum ba kachin ki dar alam hai alang tum so potai claim pham dam lo na tum tum chi long ka la hai sumbo la Allah kala pusa dam ni claim thi sa por pen claim de pu na ni pusa lo se claim tu lo som si ti kala tendon be bang ong sara men ta claim de to bang ke lake ong sara men to ne tendon be la bang ke ong sara men ale lo lake mo pen tenzing rong pi John Secretary Council la sa onsa adim ke section 3 lo section 3 la sipini bangen nim thek tu dak bangke la sim dorsing lohan bangke la so land settlement project board kidoji apot value la sipini tum la bangso press conference mang lo alang phan la bangso committee chairman kan hek jong nei bangke la son lo la dak bangka chirap do thu athima la so bangka chirap do lo ni tum long ni lo laske katu wera thek prong ni tham lo la so long leke tok bihem long le SC कैसे अपना movement इंटांची तो से लबांग सो लोंग ली नंग पिलो तोक बिहेम लोंग ले अमासी ला सोला तोक बिहेम तुम तमे हाउस के पुटा कुरी ले अहोपेलो अमानी ले तुम तमे कैसे तुम पुटा कुरी ले अमा साहेब फु तुम के पुटा चिकुरी लो नि तुम कैसे ऑफिशियल पासा तंग चलो दा कैसे बिने भाबा का कुरी बोलो क्लासों देन से तो आहे फु तुम पुटा चिकुरी लो बिका तो बिपी लालो बिका तो बिपी laso bika tok pipi tame labangke non foreign pondel tomalong leke sida foreign pondel tame dorsing rahang si lake potakuri de joini la bika tok pipi tame long de delo latun kesi tomana donate tum along de ham kudu lake long de delo la halo chokchi ko dak ni puji bage theklong dak do lo asila son wang thulo hemrong rang ben jeglok do la masa adis dolang ni tum sia adis moya tong de do la laben nang thulo la son wang thulo je aku lah kopi sih cok cip tu thola, ki cok cip bang aku tu thola, lada compensation of land acquisition, kalau aku sih pulo, ala lake itu cina tensi rongpi, alang long tapi ni tu lah bangsa komplain pidam lu, cipu yang thong pram ni tu lang pola ke cok lang pu, tapi non heglong lo dorsing rahang kopi kopi kat something si klembong, so ti klembong alang lo alang tapi corruption tu. Corruption to joini se abero level SK mondo tumka corruption claim la so foreign long bang corruption claim la thulan the bang ke nilisi pachin kang tung isi tak section 3 long se to lo tendon be pomune dim to lo tendon de minute nang chini la tendon be ubang la ke non joint secretary lo la pen kala la so aungsa la so section 4 long tum hala entry dam la po section 3 entry dam la lo along le la toware ga bi toware long le abi alang me samay dak amen dudung ko bali sang section 3 denga ben solom lu elo lasi lason sa kam claim lasi lason na kam ki claim ko pipo ko plan helo na doja people of thebang ke lahai ga do ke chok che phananta ki paber mane ke papen ji phansi unofficially la tum ko pla management committee sing del lasi lason management committee pachahan pu ke jirhonan se lasi jirhonan se panse alang tum akror ro posa people alang tum si isi ni phan manage bom lasi lason si claim bom lasi da kopi si dak management committee ke senga dorkar do ko people dak dorkar ban kenak so ase so management sedal official kandidat unofficial pina lasi laso ba so kamuna nang ko bangke dak ke corruption tip ko bangke klang dak lo thema corruption klang thepi ko bang tha ko ni atu tesam tubo itum no longly acquisition nang ke en mentuni ta bipila longly acquisition nang en mentuni da bepe laso acquisition nang en basi tum 50 meter mane ke la angbong pen divider pe an ke reservation budulo son si pibom 50 feet sida me mentuni acquisition nang en laso hormuda bela si consequence en man isla be ma lasi dolo
Lasi dah kecok cik betul lah bangke, pinang ada tu malis klangte delu, lasi hal soal list klangte daman ke next klangte mana bipo additional long dulu, lasi aku dak pen dan ini aku cingkang tu additional pen kosong si bipo, dak klangte delu additional bithai dulu, lasi ni hal soal nulis bahal soal itu mah long doke additional poisa ki pi ke lagi, hala jong si state government pas central bahal soal long le tu bang. Butahin juga bidelu, alang le, ajat panu dala central pen situation butahin endelu, tela central afan kado ke state afan la alang le, butahin cipi delu te, hala bangi additional langsung, ko am kelong farman additional pijuku, langsung, sita kelong tang rumah ke suppose isialam, abang dong national highway na polen pangling kota, PWD pen state, national highway 36 tahun hala hai, selong le puthak. Silong le puthak kot bangke ni pinangan ding ji jithan amonte athima rasolong le puthak kot Karbinglong Thomas Council pen bido lake pil forland si bangi polam dolo nasi forland bang ven ko sitame tum chini lo dorsing royan common lake land settlement and advisory board chairman Lasi ni nani tumang no pelas langsung kaji kang tung land settlement advisory board chairman mana committee la bangke ko falo longle kilangje phanma mate kitu kala kilangi phanman pente longle kang buji phanma saprang se koichon ni lelang lo alang phan parti kang buji phanma athima la bangsoni ni pachina ko kolam thi bangke nang tung katu bela berat thek rong lo kese longle center long lo nang chini center long ali rai maksud lo kese long le do kese office do Kalau dak meni tum birta cilam lo je dorsing rohang si kota kurjal. ML dorsing rohang kota kurjal lo bolo. Lasi laso puthak pot koson itu apong pong cing mai lo. Lasi kacing kiloi bhani tum apong pong try lo. Jalang lo close do inu alang panse appointment pa enjoy lo. And dilog result po inu do nang tum cidai. Sami itu maka cing kia por pipide. Lasi kacing kia por pipide lo alam thema phone kuri na bolo. Lasi phone kuri besi itu phone kuri lo, nasi phone kuri pen manang lipan kelang sok cingki nai dolang bolo, tahu alang bang nang cingki kita, nang cingki kita lang phone pen nang thano, akhirnya so alang aprang alang cinya lo, kopi pot hak nang cingki mau nang cinya lo, nasi lang phone nang thano lo, bolo siap hak bang ke halai tu kia se office alang cingki nang bolo, langsung kia se office alang pen nang sisa regoli nang, langsung la reply, nang tu claim bom molang siap building kalong lang, langsung lagi nitum si claim baprang lo. Alang tiklem pa prang lo hai mine job lo sita la ke alang jongjung phani ke rat phano ke se phana ke rat thek prom la si pui bolo kha dak pen masi chini lo ine chi tum ana jur ki ding pen alang phanman ki pi pen se la song non padam bom sita pe pini pen alang phanman pi tek thelo la so jone se pini ba ke do nang ko lo la son se la son der na bute dam thuji la ke se office pen la hada ke ko pilo ese culture complex denkimo culture complex pe la po pojit ki thiri dolo center kro rong thiri Hala sokro rong thime dosi orang si pota guridal. Hala ke kro rong pen ke la tu alang tu kupilo cingwai sabe cingwai bide lebang jile sisa me alang guridal lo. La som rak thak si tu ola alo to pun dam jot bo mondir do rak si mondir do we la so si mondir ta dosi orang si ci guridal pota. La sini ni ka jukang tung len si tu me advisory board ki bige ka long li ko som ma ka do ke lang